13th day of April 2022. You're the trader Ponyankoponasi. We've gone for the Good Fridays and the break, and then the Sunday, Resurrection Day, Easter Monday, all the beaches filled up in Accra, and we are back Tuesday to work for Mother Ghana, ourselves, and then our families and loved ones. But when someone say all these days, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, what's the most I do trust bonsem pa onyamia ebi okosunsu ebi edanyamia so kwasunkoso. You are fit, you are strong, you are an achiever, you'll be successful. Amen. This very month and beyond. For two team, it comes with a certain responsibility of your attitude. And your mapani nyina de onyame de ama obi biara or de ama me or de ama diamond or de ama wonso awohwe no, what is now needed and I say okeka ho e manipa no asemu mu wabem e ma wuntimi nka nkyere wa ho se wuntimi nye da bi bibia wudi besi wani so opeso the biggest dreadini e wo abibrema e wo wiase wudi si wani so a edin ba kakra be huna sai ni so adi hu no etimi abem de odi si wani so bia opeso lawyer opeso journalist opeso the best fitter opeso na I say de odi si wani so bia no. If you listen to amanfo omo nkomo omo di abrabo mu nkomo abo nse obi ani ho a okogina asoro ha ofiti ya boom na okogina asoro ho no timisrew susuma otrimunya ode ede na susu ya akwadworo ana susu dwene se mintimi ebusuamu de obi a ntimi entra ehye we da ka kire wo tifa wo odi nhye o me na odi asho metra de obi a nyeda e o mabusuam so atase nti wo busuam obi akransi dan da e won kran media mesi bie wo me kuruma sai bi won kran nye wano na afi wa hyase de oni esu se mesi nti wa hyehye wo trim preko nti wo hye ho so se de wonya sika kakra o de betu baabi ukoye adwuma kakra obetima sai nya kwan sai adwuma foforo eye nhyeso ehia papa timesrew se wa kokwawu akotwa ho aba na nsu ato ase program bebe na obotom so akoye dry kakra no o sa baba ka hunu se oba no adwumaden ana oba be. It's so good to see everybody. Wow, we are so happy. Nipa bebre ana akona aba edanyame ase. I think this time the onyame, even though Ashre Accra ba community are very painful, but the onyame say programs ahodo, conventions ahodo, gatherings ahodo, akwanso nsema ahodo titiri fan kwanhia ho no. Onyame ni ye dini ye, even though ya tese baako mienu bi a anko ye, but onyame ohwe ya bakosem wo Eastern sense mu dia onyame ene yen edini okososo ni edini ye. Na we will continue to encourage ourselves. Na ya wish omunso a sabere kasa omadofo papa bi mi ankasa me yonko mi ankasa me nua Frankie Taylor ne maame ene ne brother, so painful. On my birthday, Easter Sunday, 17th of April, ne maame yare ne ni ofri amana ne aba ono so odi maame na ko oba back no wabinya nkwanhia maame no so a ofri mu nya be ma no so ofri amana ne ba je ono so ofri mu on 17th of April. Ti ese so tiase se abrabo no eye nyame ti Frankie Taylor baby a wo bia no mesra we de ti se onyame ma just that strength na odima ne ma ebreti sei mu no na e papa da ki word me also so onyame so nkura no na on hye ne den na mu de munim de na mokeka no obi a o kasa bia sa keke no onyame hu nyina amobo you know onyame hu nyina amobo na o sofo pa na sei na o sofo pa onyame hu nyina amobo wo no nim de woka ento wa na wo befa obeda na ofa ayina de jurujuru na etowa you know bibia e di agro bibia e de kasa keke entiase ti obia odofo bi odihie bi nana bi ofase bi kunu bi obabi ewu nti ontiase ye kasa sisi ye Mr. Obi ma yakọ na ma o shede so kwanso nkoso etitru Frankie Taylor Fox FM wa hwero ma me nunua so sad. Unyane be do Ghana MC 2 days pepe na just nkwanhia ene na ending ye
why so slow down? That's why we have problem. Why so slow down? That's why we have problem. I'm happy that Osi Unyame eno kama for ene obi Adom hoto no so. Bishop Dag Heward-Mills, my encounters with you, Unyame knows better. I will suggest this one. So Unyame na oma osa ahode no. Onko so ano nkura wo. Enye de nipa ka. Unyame nti se nipa. Anka ye mu bi kura no nke enti ase. So Unyame koye nipa. You know, ke mu bi kura no nke enti ase. Nti Unyame ye da wase. Ye mfo wase dan so ndi da. Obi bia ni ho ebetimi na toto. Obi obey mistake bia no. Odo Nyame kotutu bibia. Ebi ni mu Nyame ye edua na ebi mu de ya aba na ebi mu de ya ka na ebi mu de ya ntade. Ebi mu Nyame ye nkonkonse die. Ye Nyame no e Onyame a otiase a. Owu na no da no. De etoso miensa no. Osori onimunyam na okakere se wa wie efri se odi tumi sonko aman. Ti Onyame ye jiudi ye mfiri wachi nkofo Nyame fufuru bia da. Bebre ni ejiri se nipa gu sususu. So Nyame a oye Nyame enya wane ame no. Biribia da abaji efiri sunfo no efidi. This is the ultimate TV breakfast show. Bedwam on Adom TV, multi TV so nti efiri sabe kopem se no nkonobo me ni mi nuaba Diamond Chira ana fe team ni na Welbeck Kofi Ampadu na daya no. Supported by a Priscilla Vodafone Anaman Dachi hene ze ne so ate kama. O hwa Dachi hene se de wasi agina brand sa na otwe assignment edam so ne se mehwa se Dachi ne unim dada ebeba more eti edam so dendende ana fe camera ne sound ne control ne makeup for na Franka Sempa oni to ade hwem no enkirebu medamu nyina amase adawa for so amu so mu de bae no mu nyina edamase set designers na manka piaro okọ nsu obo abono no so free mu fi bon se de bia sitie na onam obi ono no set designer onam ze wo Nyame ne betua yi na yeka obekọ wu ampa eti o nkwa atrafie ye ko chile aba na nyina ya chile la fa harizin amache na boko de yeja radio Adom boko also Nyame Adom happy belated birthday to you me birthday no Kofi Ampadu de me ne be kasem da bi onipa oben obi ana ano I careful about onipa oben na de o hihye chira wa ye no Onyame ne nim me ne manyame me ka se so be na me ne manyame uni ma de go jam de manyame o ye obi manyame a enye de bono so nko a de bi ada o ibu onipa no o ma ho adwuru ni manyame nye easy Kofi Ampadu onam wa asa dress ase okọ e so Victor Kusi asoye no Kofi Ampadu on kwat na fie e ko chile abo sa nyum de on kwat na fie fragi TikTok ko be mbia to e ko chile ka se na biti me wadi eka well happy belated birthday to you. Be the Nyame asensoma onkwa no wa because NIS obi to kwan sem be di Easter no. I tell you. But anya ne chefa. Ye the Nyame asen. Did you go to the beach? Yeah. You did? You know, I'm trying to get one tube, you know. I'm trying to get you know times you tried what? I'm trying to go. I try, you know. And you saw the bikini? Hey, Charlie. The buttocks and the breasts? And no birthday there. Yes, we were sorry about. Am I you oh, where release the stress? More. Why are dear papa? I want to say because I say quite the more. Oh, if you know still, you should talk about still a lot of if you won't commodity, to see a Gibran Kasa because if you are adokro for now, I can't cry. I mean, in other regions because it's so tough. Camera will be there dance baby. I'll free Benina. I'll share said if you see a year or honoma, you know, a hard journey. Honestly, I think you the can be animal year be say. Oh, sabe, cause biaho. That's what I want. Now, on my wafa, Kanesi kwan na ko kolebu ko minim
the twaso on basa kwan so on baby as a baller bigua kwa the kosi baby as on my recycling factory zoom line on no zoom line na asase na baller down no ji na down no utum senya asase keto super enti recycling factory no eno na boss a baller no mo de ye omajuma okay mibisa there be omo ko fa baller ya jiji no yeah the last time no o de ko ho a omo so so ebia na be at the house, somebody baller be so announce baller one. Oh, a quine who are feminine. Then I think say no more should ye say. Oh, say no more use to the omonje home because on my dear making as I say yantamo. I won't quine on am sa ewa emuwa into San Framana ewa a hook. Is your netta in soon sign no a de soneba. It is a factory be a juma or de ye and not to say. Sir, I mean, what me jahon. Na afe ope ade digum na se gu ho saa yantam na frama na egban o de ene wo mo so kotokoto ho a wo mo twa omoto na eho ne su ye kromo baby am kire ye kromo o kanesia na kwa kolebu o se eho na Jamestown to aso se de oh there be mo ma ye nyesa na ma mi Cecilia da pa saa eho no bola no I mean no my sister bola o efi na eho no m de kwa na I want to believe say the last time I call a year visitation on na nipa fa ball of film ya me ahodo no mo dia bro na fe o ma sort to the omo de be fa machine eno ye de omo de call factory ho no ba minim say e bia o ma create minim o ma create bia bia o mo de ba o mo de gu ho e affect yeah enam mountain so enti na wo ka se e sa na tie dia onu hwe se bia o betimi age na fe sa institution from ebo to enko fasa institution no mre enti yenim mpenfo yenim de ba this one straight away assemblies no ana eye adwumaku o mo so ye sa recycling business no mesres bibi sa na ekoso assemblies quickly you should act on it for us adwumaku no so na sa na muntu no on your behalf muntu ana monte amo manage nsem sa wo ka we kwa no they say she hwe sa ankofo na hemachi omukuta ehyen kitinkiti from abobo ya omudu baby omuhwe benkum no mo je mo hwe nifa no mo hwe egu honom they say gimpa kwan na ede obesi hachu no sa kwan no so nyina no de omoye no sa kwan no so nyina from 4:30 to 5:30 and as from 4 ebi kwa boninti na ebi ba be 3:30 so at 3:30 to be 5 o'clock no ubo unse sa abobo ya for no mafa bola dodo na omo nam kwan no so itiam so kwa no di baby no heze eho ye di ka no ahia itibo so nam kwan ho na bola o ti se bola ya se da be ja egu so but when I make no so what the entire Ghana ni asna out Ghana sia if you are not patriotic if you don't love your country so o country ni moje etu ni kwa na obebo atra moja na sa akofa ade abe bai mu ma moja na gu o ndo o mine no ye nyina mpam chomo mi enti enyi anu fa keke enyi anu fa keke na meke be hwe de na Christopher ye kire Easter yi so far ascendua no tira Yesu kra no symbolically no this time around o shoot Judas na o ye karat bob akoto for because what was the me yema mu nyina no muntie de me yema mu nyina o man no si wen o shoot Judas bob karat TikTok ni say o be dey show me sis I'm for you creative but yes so no come that would get too much o be da o mo bona ni ma na o say ahwe na mo bobo mi say ya dey be ke mu di so dey be na for mu dey push yes so jalai it be seven it might look funny but the reality is that said ye see ye ho na anu fiada ya hye tuntum na ya se di kese e bi sida one of them na we na ya back to your normal life these are symbolic gestures ya back to your normal life ye ntimi nye de se factor says here I'm saying two core values being patriotic for Omai and loving Omai so utu wache na odo Omai so what is any man mini we say now demonstrate say any man mini we are untintu abobo ya o se eyi ahemache 3:30 enkohwie ngu baabi esumu ade echi so abonse na de esere kwa se o eya o se wo hwie gu baabi no wa bo no obusu efie na wo hwie gu okay e den si obeto no de esere no yo ndi eya o se wo ye obi ba wo anya wo susanso na onana oba wo fa se oyere unua obusuani na koba ne sa no anu ho asere exactly ho asere kwa exactly ti be sira mo madaroma bi o man chichiriye no
one I was through they be Adameka one war almost so how was this the two almost so a share say a show moment to be November by yan so I was you know what yamwa you see they baby bay yamwa it is not going to be NDC it's not going to be MPP it takes leadership no or no we ni die no ye yiri ye hu no so abaye so misre madaro ma misre Oma Ghana because in so talk a Caribbean maybe I come the new town example na Chimota honom no and a dome a Christian village down all dome inside hey if you pa now be for new town there and na ginsem this same Accra hanum see no okofa bia to say Morning Star honom no ekofa police hospital e be na obaka say ahanya Accra e ho fe no e bro adwene ntase so this same Accra no so how is that possible? So, it's misre. Misre pa, misre. Because somewhere was some potem hono. I catch Ray who say, yeah, te hano. Say near Pessa Yasna, and I Juma. But the Debbie Amicasa on my hand says, so what Nastro Hoyen, she say, ya, could said, dear. I just almost shouldn't pay him cunning him. Yeah. Because he said, no, so by a Jumano. I'm better now, I say, I'm mamma for enough for more Edinson on the share. Or say a circle or dawn and I at him. I better say something ceremonial. Obia Benyasa had the brand one. I just saw Tim Kakra. I just saw Tim A. And being so that will be chrome one, also that a chrome say, be why the could run kitten kitty be at or so. I'm out trying to think out the traffic more. If he circle Kobe and I make a horse. Traffic do draw a bit demon. And I year or don't year na day shape PBS so one more taxi or more can you number Shiaka. It's in Gaffa ha cross so ya was here. Ya no biano. Maybe an eye to so be a bar na ya betim kakra, near pamo more to ho kakra, near a kakra, na ye san ye oh Mama ye no your horns but first so to say Nano ball and noa. Ensure tonoa with the coto in soon signing no. And now quacofa will be now woo. Well, those are what to import a moody honey. Now, so now, obidia or no one change. Now, quack of a problem there, bro. Oh, my yes, I casa not do so do. Mamma, ye found Kika, and son can on ye. There be a near casa, there be a near casa, I am colasa. And your fate. Okay, so your casa now, yes, I if you won't come on. The here being park as a partners and they Yaquason, so your Becco Swamana Jojo, very important. The entire make us say, yeah, we have seen common. The next thing it me money pediano, a bushia hodum on mine, a bo, in Quenchia, a money passion in qua. Miss Remois, and Quenchia, money pa, a shrine in qua. Most of this in Quenchia, Bribia Dameka, a idea bit Messiano, most of this in Quenchia. A idea very much avoidable. Miss Rebibri, say, in Sutobre, and say, you'll be able to describe him, yeah, that met you for us, or more. And your mom with my ACC super pepe, do na 99. Yeah. It is super pepe. It mestre. A driver for Munya Hotos was say you top brain, yes, my own so shank out to son assassin. You should turn to Obi trying the car and say the best car, or just the car with the sports car, or changing gears now. Car a bit mess. It's your turn. It's your turn. The whole not chest or your skillful armor go at tortoise mono. It's your turn. Yes, trot for us. Mean to trot to see Cadibia Bookem, and they say, mean to trot to see come and soon to man and say, you know, so. In short, to a matisha, you more trot and as a bass, a shiny Minuguma Pampamian and the robber. Roadworthy. Saka now can roadworthy. You know, when you say a season to baby, you can't lose a year to me. In short, not a robber show, not a bunny pass. I mean, I've paid for that service. He made me that's the year. Mr. Mamma, me and fun no man normal. And then be able to say GPI 43. Oh, my quite be British or my boy. Because most of transporting communion and Monamudi kind of Ghana. Over GPI, most of them parks in Ano. On our stations in a baby call Bejina Jones. Baby, I'll be your wee. Baby, I bet now reasonably comfortable. No? You know, just say faster to school. You judge that way. Then you know me, you know, all the other stages, mon copy because you tiaka. In fact, when we see say Musumo, you the same way. No matter bro, I just mean ka. Because compassion to now compassion in show to you. Uni baby at now. Uni lorry station. Uni baby at now. But now what? Now what? Now what? Now the Jinawa ma onas Jina teche basa.
Yes, sir. Yeah, maybe cry and yes, sir. Be a pimful. Yes, sir. Yes, sir. And it be any baby. I'll be a Sikana. Yes, sir. Sikana. Yes, sir. Monshana, Maya, Quasun, Seminosono. In here, station, Seminosono. In here, because, yes, sir. Bibia, to the GG, Mamma, no mighty me. I be seen. Dibidina Kawano tum, too much. Dibidina Kawano tum. Yes, Monhe, now moment into animal. But we are back to work. And Kodam Pemu excuse. We are full of excuses. This is Omaya. They be dano. You can't sorry, but we don't change from our ways. Sorry, can you Ghana for you the papa? Oh, I'm sorry. I'm sorry now. Can we now? Who should sorry say? Obey Jai Sana Mon and Aniena Utuno. Debbie. I'm sorry. I'm sorry. A country full of I'm sorry, but not a change. I'm sorry. We try red light. I'm sorry. We try careless and come on accident. I'm no in Sabako. Charlie, no, or press it. Now lights. I'm sorry. This will be. Can you put we anchor? I'm sorry. See, I'm sorry. They can't just like they can't say. Diana says, "We can't chewing gum in here." I'm sorry. I'm sorry. It's not just saying the sorry aspect of it. Saying sorry and meaning story and understanding story. Oh, Mr. Ofachame. I'm part nipa yam from so. But when we say chopa. Sa de krona nkasa wo din wura guga na say fa wura ni sa de krona o tai na nye papa. O kan sorry we na what am okoto ties class I we are say more. Why do you do that? See, oh my bad abasi. Are you the same person complaining? Cable now to try. No, as I can say, my money. Okay. To track cable. Ooh, then what? They say the abaso cry one more and Nadia na ye did that got. Yeah. Now obi the ahode two no a cotton of pesos. I ask him who pay pa. Quickly answer the electoral commotion. So I would want to join the broadcasters still enjoying the holiday break. Daily guide and the new crusading guide na daily graphic and the one we see. The new crusading guide say MPP lifts indefinite suspension on Ekwewusi. And after Ghana maximizing full benefits from crude oil. Deputy Minister Mohammed Adom and Adiwiatua. Kwewu State Book on Chieftaincy Lineage launched. And after Dr. Baumia donates to victims of nomadic settlements raid in Yendi and Wasem about the new crusading guide. Daily graphic is to say, towards effective strategy implementation, audit policies since 1960s, government statistician advocates, and what's some chef of the daily graphic, the Obokrat and Kwewu retains sport as ultimate Easter destination for now. I have for Namjilisi bit my Paco, you know, when the Iguso SEC, a Miami Shunko Hafua, a Gada Nipa, na itu wenifko enchebia we no mejako omina de omani bechire eye afu na omko go so abu site ko oko mema obo no makase oko kukuma oko sankoria oko eye sa miamia ho nyina enche wedi kan no niti na fa wa no nyira no pe ma ha fa wa no nyira ade bi o ho enye possible de wedi kan no so niti 80 na pa na no ahafu ya de te mantam na kwa kutu hwan debi ye ne za because Kofo ti o za o ke bisa o de na o to kofo no mo se o mo we ne ben debe city Rock City and it's the something in Africa. Yeah, Brian you know. Yes, in Africa I'm say no na more rooms in Africa. Yes, in Africa. Yeah, can say West Africa. Now we no have for ma o manta ma o kwakutu o. No unim de ya o mem. No, that in Rock City said by December. Obo de be pure. Yeah, kind no niti na. Oh yeah. My Brian ko. Yeah, Brian some that day is that for mama o ma hin no na masro mo na we e be fa na nya. Afia de onyan ka bi go ni say go so kwa de say go so. The capital no de say go so. Yes mo sise bi na mo no ma mo fa nkoto. If I say walk we ni kra ni say ye walk kwaye no. Walk we no. Hey, boy. Stolen metal drain covers endanger road users. And now can once say the idea say a coem no be a force to. It is one you careful, so not say a cromana ankofa eduane a kojabi anko shewa. Boyan is zim no wakotum.
What as inti Papuchomu President launches Kogi State book. It gives historical account of lineage succession and what's and a Christopher Somu AD Easter Dano. Actually, say Vice President donates to victims of rape in Zakoli. And what's them saying unya daily graphic. If you are much about the daily guide was about Aquaba. Oh, yeah, yeah, come on. Nyamiadum. Good. And then Yamiasi, Ejina Aquaba, Radia Dawasi. So their chairs, yes, Abishia. Never soon, wow, Amen. Over soon, we are. It is what I say. And you're careful, now steady. If you're in the car, obey steady. This week, you know, my steady. And you know, obey steady. Now, who knows what moves through? Chirimetrim, on any part. Just say, oh no, Coban, Muna steady. Fiaman, quite a macro. On Timmy Casa. It is a camera picking. I also need trust. Daily guy. Amount said, say, a pussy for shame, no so much you'll be a say news, Mukra, no my blend. Yeah, no more. And I wish you a catana. No better, minimum, metre. Oh, Migiri said, or more a additional for you or more on a month. And you know, no be on immediate. So we are always on him. I'll be on immediate. So what I say? The way father has here. Now be no smash. But the Asha, Kowa, Frankie, baby, a hospital. Maybe a contractor. Me chef for no years, me contractor. People have been talking about that. Just said, who is that guy? They've been talking to my madam. I'm a contractor. Let me say, Papa. Or of course, baby, well, okay, I'm afraid daily guide the woman, yes, sir, and Rantier, Bacum, and Sia, and the Hanum say, ya one more a year across for when for Yachu or a 15 mantam, one more Boama bonnet for some necro, no cost was some mantam in panty, one more Dean Ewaha, Mike Ojo, Adebanjo, Daniel Aqua, Hussein Sampa. Jabrila Musa and Jonathan Sechi. Safwenti guide says sex top criminals grabbed and no. Boga MP fights back into a sin of Mashebe Jenny said an annual seminar Supreme Court catcher no or jitumwa in ye. What's Nasia in ye into one also also kwakwa kotie bio. Kwa State Outdoors book, ote yese Easter ya feed no. And home matro, I have Fabaquasam, Nene, Kikahunia, and a Sansusia Quasidiano, and home buku, one more edan with the into that Sibra Quamwa at Japan to Sumino, and funny and our hair. A teacher Ben Boame and away a bonus saying. Traffic, no. Gold. 15 years. There's no Aquatum and Nakotum. Yeah. Okay. And a cratchy, you had a name so did I have Dominic Bimba. And Dominic no, they know the harming. Liberian. Dominic Bimbanti. And also hon asem no. Iyoko arrest bag telco officials. It is some crofoya Iyoko ache woman no. Ukwa kratafa no de toso miensa. Ubehu din ene bone poti omo ye enti a Iyoko ache wom. We eka guidance man of pay. Ordinam no. If you man kwata makwa be kan ho na bibia da wa no nsem ba ku mi no bi no a special assistant to COVID task force no. And Omampenya ayi na adwuma free ho no ntina ama na adwuma no COVID was but ona moguso bo COVID no osa koye autism ho ambassador ana ohwe na so a ema nyi sene awo ono so wafa atu no bos na fe bia ba kwa amne neche an ambassador for breast cancer awareness is the bribia da nya adaje etimi edokro nimdie kakra nya media man no a isua free a doctor for my breast cancer make an wosre o yo ba na se wono tiwo na wono on examine wono fo ma ukunu nkosua ya kasa bia mu di agoro ma ukunu nkosua se de esi so ye mpokura mu ne defe dane no hwese ya de kokran bia na ya de bi di kwase to no fo no mu ya kasa na mo di agoro make you de ya down na bam sua many in the Chiyamosa area or all other areas with the man about breast cancer awareness. No, we are going the extra mile, helping a lot of women. When you check here, we are going helping a lot of women. Oh my God, you that cancer more. And yet, you market to her.
You are helping a lot of women. Oh my. That's a gynecologist member who is your neighbor. Oh my, we are guy. I'm very good. You. Hey. Baby, I'm going to ambassador duty. You are near. Yeah, they said you must show us how wedding. When they said you myself. Have you ever checked out with you? I'm just so na 17th na na yawa woda na minia be makuma akura ba metimi awo no a small boy me ofa ba okay I osaya kwasi bofa onya 6 years oh wow bofa enti nana nyankopon hira no onya okese from o father and o mame osaya bofa enti no na ye kese ye ne no menka health na aroho makuma mu kakra because se unam kwan so na wo ba na nyankopon ye wadom na odo koduru ba bia wo kona somdua na wada nyame ase nti ama eneme ba na madua hyenkafo ho pa ye titi wo mo nam na dwo dasuo mu no na wonam na bia kumase kwan so eho na me kai kakra watra emsem kokko aha wo se eho ba bi ne sumo ho pa na wonkoa na wonam na kromfo tete ho na wato ahye oso emu oya Ghana-fo adwadefo omo ko Togo akofa niam ba akromfo ti wo mo kwam ebo won tuo ama mienu ahwe won kwama won so a omo wa hospital pra no anu ode na ye mareho fi se me ebisa me ho se we betimi ato bia oho omo nyare hwenye wo mo nyese ka ni nyankwanhia enipa na ahada abo won tirim se sankrofo yi ebeje wo nsam sika oji sika no oje phone so no ntia de no wanhwa mo manko na wasa bo mutuo akun wo mo eya me ya bebre nti na mama adua hyenkafo nti se ukunu ye hyenkani ana obi a ye pie ni efrifia yense urade se onye yemfiri san musuo ene atorenchem ne niam bi atise mu fi se ofrifie akono onim se ne besie ke bia nko wonko nti mo nso a wo plan sa wo di tuo ebebo kro no medofo me se san wadwene why fi se nipa na wo di tuo si ne so akuno no ono ane breadwinner no ono na ehwe fie no wakuni ne manketo an ho ane behwe wo mo ono akrati ase na ye den no wafiri mu ti mesrɛ mo eden adwuma ye eden ba ye nyina ye sɔre wo hesere nyame aye woda no nso mu ode nso ye so sɔre ahomache na wo ba na wo bi sɔre ahomache na wo de wo se wo mmere na emomo bi bre mu na wo benya wo faso no anu ode nti abusua ne adofo a wo mahwere wo ma de hye wo ba bi etise no awurade enhye wo moden awurade enhye wo moden anu ode bambofo and minimum dear say be a street light no enya mo awa kwan so ya ka se ye nso no masa akwa on say ayi scrap fufu yi wo mo wiawia metals no mate set ma moto we titu mete me hye dan hu de ye so mo hye da wia enti de na mpanifo beye because me ye sure say akwan no so nyina light wo so a akromfo ye tete nwura mu anya obi betimi ehu na nke yesia no nti mpanifo nhwe other ways bia ye street lights eno so be ye adwuma because street lights is crown so say ni kwan so a unsan kwanhia so sa because light ankofo troma ye no ya na no odin nti ano papa de me ra ho pa me kasa ye tenten nyina agina say me nua ba ko na ne maame afiri mu na kromfo ni tuo no mo boy no okoto Burkina kofa tomatoes ani abone maame tuo akuno eno wonu yanketwa ti eme ya pa eme ya me ta call Adom online ko na mpese me ti ase ye na me ko ready na wutie di omo kana ya se eme se ba ko ekatwi ti eme se twi ne ba mu na wo hu se nkofo hu no nti no no ane se wo mu sane tuo straight na car na ba no windscreen ani omo shoot ye ti ho de straight na kan ba ko on de ho na ba ko so omo de no call wa hospital ni ada omo apura no ena se ono so free mu mo ya
ada na nipa dasani a ya wo adwuma obeye ne se wodi tuo bekum nipa no agye wo japade anu wo ya nti e ka de besi ayi kan asem bi Adom news ye story bi ba fo na e record ye owura Japan kwabena Japan yankase manipa ngo ba kwabena e wo se wo de ohun beso asi ya wo de ohun beso ye kwabena ka se mi nya be 4-5 anka mani nya ho but a dear plan award ma wo no eno ane sa wo keke na wo wa na wo hwɛ nkurai na mo ne nam kwan ho na wodim oba baby obehia sa akurai sa akura na yetete no kwan ho just me dwen we nyina ho a na eye me ya akura no woni ntetie bi ya ekwan no ho an wo de anyini enti sa akura no o nyini nyina no e de adwen na wo hwɛ beba ni tiru adwen nye papa enti wo kum nipa aye ne sese bi oni atenka enti ye nwode ye ho beso ye na e bo hwɛ be ye training ye bobo kwa wo hwɛ anwen a ye bobo so ne abo e opa so abusa apadi ye do otwa ohwe ho pa na onipadua we na ti ye kwa ama no ne nya park ne saa na etite de ye boa ma bofuru be say as machine bi na ejina park no so kwabna mu ya yesre mu yes and ya na ya hwe wo judge ba wa wo atu na wo ka say judge no ada ni sisi mu na ate ana say dey but oh say obi ka say adwuma ye but o pese o man kra ne da achi siye say wo kra na wo de bia meka say me ne bia ma wo fo be bia esan ko mu dimi do mo amfa manura enya me ma I was so matra wo baby a wo waduro no utimi hwe wo mo duru baby papa itinya wona ne sa wona na wo na so wo a wo plane wo ba no de abotaye na esi woni so ma akoda no nya se ye wa no bi a squatter pa wo hwe baby a woda ne ma be 5 wa wo sa no ano no se de akora ne be die hia no obatan be ne wo nya obatan papa nti ebe koso de fiam ankwase utim se dodo na wo kan kran kwanhia ho sem ya ka ho asema so se ade no bibi we can solve the problem intimi into ase kra na ebetimi hwan so kra ni nyina na yese wo ti ase se we Ghana ni patriotism and love for your country so we two wa che na wa do ma za qualities we wo mu a obi ekbokro no betira mantem ho a obohu si na eko obeba beka police for pe adanse ni nkomo bi se asuma senior bentin bi ehwehwe omo vi se omo die ewu unim pa se unim otie ewu unim pa se sa nkofo na Ghana abọ mo ka ye hwehwe omo nyina unim ba bi omo ti ye ni bi kura na tie na mi anim kura no se de ehu kura se owi akwese na wosa ne kwa asori unim pa se guy ya obetra area hey a ompi na je na jonkwan ona the papers that was one time on unim na wonu nka ho a wo suro you can e beba kono so onka no why the magic ben na ebitima fa hu se sa nipa koi o sha ye beba post for no so kran so de no so because almost suni omo ba bi de ntia na mbeze ye careful ha de ntia me mbeze because ye chichiri ma post for gina yi ama ye soldier fo gina yi immigration fo gina yi fa fo gina yi a ya chichira de kese pa wo man na me twen na wano asi enye se ye bechichire immigration aposifo ene soldier fo eyi yonko se yama oman no enema mu adaha mo bia ne nensa se de etie no ne so ne dia sa nema we etu ontwa esa ye wo wiase na so nka ye hu ne sa because the owie university 4 years ni na wonya adwuma nya na yenso yentete ye na ye de ase ye mu se owie university ese what I say the ono so oye squatter no abrabo no e den e bi be kosa ate bia no but omo so ne omo de no oman na hwe de ama oman na eni bre no oye se owo nkakwa o de eni bre no ebinum wo ho a se o be no kakra ne sansemone ne abonefo sem na senka wonya obi mane no kakra bia nka watie sikwa bia me de upike ba no ye example what I say eni pa he no benya saa akokodro na yi ferry ato nche se meto pike na bia me hia me bofo te se o man he e wo kwam ye ka se ye nye nkanea na han mra kwam ye nye family planning na ye hwe ya wo yi no na ye hwe so se o man na ye timo no obia
obiansa nipa dodo na ho be hare obiansa ne so ne de ne se tia keto awe mu no ono kra ne de obenya emergency sika kra se obotom na wo de odehia kodu hospital na wo ne din se o man hint kunya nurse ne po hwe na ka so okwati kwan bi obenya obi ahwe na onye the system should be just say bia ye wo cirrhosis wa kwati a ahafuman mu so ne enya ba ko bia ye cirrhosis what I say ye wo presec omudi to omo ho wo say presec do so but ya ye nkran de ni ye eti obi aka me call nkran de no but presec do so say be bia ne ayo me dem say ensa tie anyepe na so obia ne nensa de no ya hwe ne ya ye ne ho obi be hu baby to say more I just wa bankran I just say nyame adom na say bia be kuma say but say bia ye potem kakra bi e bia ye water kra de e bia so ye wo north no ye wo baby kakra bi wo hono no so ye so ne ye de a I mean nipa ni nipa ti sa okay so ya prese ni etu ye ho ne ka say me wa dan 100 me wa dan na ebinom aye ayi ye ka ne say kaya ye for the dam mountain so ho no na kaya de saa ye dodo no bi na ye wo no ye de ye hostel bi kra masafo na da ho a na ni mere obi bebre ye hwe science say ne so because owo de ani bre na ka okay good one if you open it to mama ko Facebook say sori ahomache ba say ya ebi mu so wo fie mu ko wonuma mu hwe ye na shamaba benya ono say 2024 Mahama ebe selutu ono na dwene no na yenka Mahama na Akufo Addo but ono de aba Gabi Boy so sa Adom TV o hweyen efree koforudua aboabo keep the good work up yada se odo itaman so amayen thumbs up wa ha no pay a wo hweye MC ya preko chia ye na o chia Dr. Friye Akoto the best agric minister any future president papa or fans on Facebook papa we are going to enti ne dia ono so e dia ba say ono na be replace na Nana Danko Akufo Addo future GH say I'm watching Adom TV live I was short porn happy Easter to you all yeda papa kofinya akon and so e wo esikado Kentan and ono so dia ba o say Dr. Friye Akoto still the best option for MPP ne dia also dia ba no area kisewa chia ye na bafo awua enso wo UK na o hye Danny Coleman enso e wa Kenya say number 2 Jericho and ono so hye na fe piaga a belated birthday o manhene nyame hira o no ma wo ahoden Esther Champon unuaba na ba ho happy belated birthday o manhene o Friviana Austria and o hye Esther Champon piaga so aba ha bi mu a wo chia ye Esther so and Esther wo tugumu sa and Afidal Hayford and so chia or say welcome from Easter holiday Tadi kwesimintim eho ono so support no ko de ama Dr. Friye Akoto on Facebook pa na Dr. dey win the MPP primaries any Dr. Friye okokra enti yeda mo se papa na ayi yese wo ko ayi a Adom online stories awodo ha na meka ayi kire wo no ye friend say enkwese no wasem no tututo ye course we na meba ayi a Dark Hayward Mills yes makana sem oh waka wo hu nti ya Adom online yes makana sem na maka masasre say nipa bi ni mo a omo nti nyame ase no ensem ni bi ho no mo omo ka omo nye careful omo nye ka I don't know what can obi text message or the buy onyame hu obiaa mobo say nipa no say nipa ohu ni mobo if say nipa ne enim de oye kopim so obo de oye no obadwene sa akwada abiewu sa akwada atutu na namon sa akwada onyame fa no nche na afei no obesa di sa akwada social media nti ultimate tro bibia wo pe ubeko omme cheso wo papa ne mpabo akra wan hwe obeko na chi na ne be firi mu na sama ultimate tro to ho ni bra woni na wo ka se de nti nyina no yetimi ya sa na se onyame hu mobo no bia so ana onyame akai nya sa sebe de afie ken wo hwe obi pa o ka se tia John Mahama na wo hwe de bia me ka se me fa we nya amanyo se mo tere amanyo sem ne se wo kire wadwene na wa hwese wo begina mpanyifo ekon so e wo ebuo mu ama mpuntu aye hwehwe nyina no
insert miaka amanyo sem nye say ofa nipa di na tem so ani si from there bi na also penyini che pen na ubako 24 no da of am down 17 because one was some penimu the way jano nani oka so we jano na no ane de ufri de yam bae debi amanyo senti yakwa be mpanyimfo no ahobrasiem montoto na mo hyehyɛ mo nyomo yie mpanyimfo dodo na montoto na mo hyehyɛ mo nyomo yie nananom throughout to asofonom through to politicians to businessmen and women mo hyehyɛ mo nyomo yie mofra no so sɛ tie bia woni ntimi ntra woni ntonda sɛ tie bia mo a mo timi hwɛ papa no maame anim edi na tem no wo de wo asem kwa de nyankan wo de kwa de nka wo a wo hwɛ papa wo do ba wiase maame wo de ba wiase no matter the hurt the pain the provocation we ni pa etwase ba wo hwɛ wo ja ne wo nanim kan nyoma ensem fatache wo nso a wo social media chi na wo kan na wo tro na wo ye de ensem fatache ta ankoforin na ebre bi ba wo ye nyina ye hye sa abre na se ebre bi ba ye nyina ye hye sa abre na se yes, let us be mindful me dey be ameka let us be mindful because as even on mine akasa no ye wo yesu any ye buy o man bia o ura Japan o Japan ni people we Japan American ni people we American Germany people we ana odu na ho Ghana ni a ye won ma bia di kire say ye Ghana for mamu maye nkwati sa akwan no enye nyoma ensem fata enye Ghana yesu any ye buy mesre ti na kan because say me kan comment bi o kwa na masro nya me say ohun me momo no hu omo so e tworo sa ne mane nyina mo on ti ase nti we no enye youthful exuberance say enye jimi a na ebo apayo ana onim susu so beba so atase ya so so nyoma bebre so o man ana afi de agi ensem ana ye say bibi enye bibia eye nso so a impanyfo bi ni mo nso impanyfo bi ni mo nso because panimu bi o ho no ma abena o de ya politics ya making which means say because only party A ninti no the party A can be na bufuti nanu asam kra wo kan fa party A hu no enye entimi obebru no wodi na chi na sa no so be kopie yes ye hua de panimu nanti o se ne kasa enti panimu a wodi animu no kasa be na wo ka kire panimu no so di wanimu no se be ya enchirima no so besua enti efri na nkasa yes re meni o man hina fa ana se meni diamond afa entre se e wo se me bu o manim tia wo se me kasa ho tie ye kasa nye hwe nansan papa we she na brabo e kan na brabo kakra just what they say zoom line of papa and what case what the 3 CD 50% man isika fine omutwa bo no a na no ya me fa St Phillips enterprise and so no so chese what the 2 CD we say 40% we say 50% and na e share na adwuma se kwabena jai ya omubu baby na me ebe minimbu yesi enso bo wa kase pam wo za de atenie ya brand motivation e de 2 CD na me say no mo sha o madwuma se nya 2022 no sha ase no o de sa 2 CD ne sha ase na me no 1998 me and the dust 3 days manitable bi oh Debbie edu baby ni akatua ejene 30 series come now we wa na we me beka we wa ma o ba na wo film 30 series o 30 series kwa no and the ne ba 12 series na me de na ba 15 series answer na ya carry forward Debbie 30 but 30 entimi ma e bu ne tot mate was here 30 series entimi ma we've gone through all this no be go through 2 3 3 4 oh appreciate it because then no say be do na ti internet so e bokro no etimiti husika kese nya 10,000 a day enti wo ka 2 CD 50% no wonye woni mti wo no ma wo di wo ebinum graduate ebinum establish you o kwa sa 22 CD 50% o ma fa bi ansa so e no kredie te se wo kwa na maba o ma me o paper CB ko mi wia na me de aba en safo no ebi graduate so bi nya 2 CD pesos ase me say mi wo woman bi okrum ha no kredie keke no nim ni partner no Nigeria no kredie keke and wa jin se mama na bro no kredie o ti wa no small boy o no kakra na e so akra no 50,000 o ji ya pa wa yira wa kira kwa wa dune kura wa sesa ne number sesa na kira kwa no kredie
Obi ni jetre no credit wa establish and you good some conversation. Guys, the muntie na young girls, the muntie. You think that the easiest way out of this life, and they say, oh, and they say, oh, no, be your mind, say, fatakoso. No, my hair, or some kura to the beer was someone like a Chianca one son, I will do baby. I say almost everything, and then obesity fitting job of crana. Time on so crosses upon crana. You can't need one to a jano, say, or to me catch or say. I have frame na me ba be yama. How? Eso so adwuma. How? I have frame na me ba be yama. O ti obi shop ano. Obi ba be to niema. Ohunu nipa ne se de odi dwa wo shop ho no. The next minute wanya ne number. Say brana me fa wo enko ba bi fofo. Very painful. Wo gu papa na adwuma. Wo gu no poto. Me wa wonwene say wa rent store no obetua. Wa adwuma ni wo sa tua wo ka o. Me wa wo twene customers ni free ho. E de ne ko ba bi fofo. We are too ungrateful. We are too dishonest. And the youth aba. Me wo mo so nipa da. Society not changing. So ungrateful. Yeah, grateful. Now when you obi no to phone so asaba ka ya bra mu motivation. Hey. Wo de obi kure she un cry. Say o gidi so onyini o or she un cry. The mentality now is that everybody wants to be like Kwesitum despite Sam Jonah Ibrahim Mama. What does it say? Na se Katie be catch ro say ne ma me mo ne anwa and what start ha kwabra ni be twa na na so adwuma ne yetimi a wo hwe ye kama ye ofe wo pese wo ye se diamond wo pese wo ye se fia na kwabna ana camera woman o ma me mo ne anwa o ana no wo ton wo no so to bia. And so said, Nemanya Kate in any interview. Na Katie be catch her say, Fia me shall see, but on money and what. One in India was a Canada pass out to a money and one out. My own father, yes, yeah. Oh, yes, and then Suda. Now they but I know so the sea when you saw. Work towards it, yeah. Who bedroom? Work towards it. Who so did no so so atọ de e ya ofe e to de bia wo se a de de mepe na so e bra wo so so didi na wo so so ada no na wo sie bi no botaye no wo bedru ho Franka Sempa wakoto mpaboa e 1000 unu 1000 mpaboa na wo bakoto 20 ni 30 ni 40 ni 50 ni bia mani e say Franka Sempa unu be bia Franka Sempa ko just free. And all the young girls are using now phone competition. Akola 18, 20, 21 years. Apart from few ones on 104, and I'm head directly their mom. Oh, mimi kura phone we are. Oh, nyejuma ukrebi. What's ukrebi? Akola so pa de kokwa hu a. E de damra ma na. Oga ze penfo bubu sa be ne kwa. Se waso awade a. To prete. Akola bi asem okuma se okan. Osisi ke bo opunu smada. Enso to kakere kwa kwabra no wada se hate. Nkromu hwa nkon a. Amunya kasa me. Se mo de mo problems e hihye nipa no. You are your own problem and your own solution. Abrewa. Mama nya say every day we on mine more no people are still making it in this country. On minor COVID buy no. People are still making it in this country. Who say unyame say ondu munyansa ene obrase no kuridi na fa fam na so fa kobi. Odu ho akoto MPP na adone ejoma man NDC so. They are the policy makers. Obo policy affected but so uti nyame ase a whether they bring policy or no policy you still go. What's one of the other na kaka. O hihye ntade yi you no for chichi to egu abontin na wo be catches will be you for. You are your own enemy. Okay. Solve the problem your own way because sebi enkwan kura ye pe no obi abetimi de wakogina enkwansuo no ho ba se onipa no be no nkwansuo ama wonya nkwan de is impossible e na me no me yare me hospital na me ya me ya age Frank no maduro ni ma me ansa na mani no abe affect what be that what be that let us make that sorry no relevance no the power in that sorry enya sa na enya sa ye nyina e call church na ye koto lazy bi nsi da fita enya na church fita basta ya kese Mpaboa kese koto hill na we see na just oba ko she shoe na ye free ayi kram da all the man and then just working con
the significance and relevance of that story now. And my pretending say from Friday to Saturday, you know, we be come to a halt. We two sabe boko, no sabe di kokosa, o sabe titi di pantem, o sabe ebufu ni nyoma ensem fateba, o sabe ye kanana comme ça. Patriotism and love for your country. Be a lot of thought every team so that we can hold ourselves responsible. Continue jomu sanfa because me top pair me team came and me is come on and why fast such over black mu the final property now the man oh we am be tiauka we turn around and you come and ayi ba ko so omo aya e hyehyɛ niema wo konkomu no na wo de ade abotwa ya de no we papa as oh na dem papa you talk too much. Aha. Ni abotwa na basoro so kitua bi. Enipa nye. Oh, plantain chips. Otobida. Na nsen ya enwe ya. Ache. Me to bi ache. Plantain chips are netintin nye emuduro ni o. Fia te se bia wo fun. Fia 3 cedi. Plantain chips no. Nam na body na mu ya he. Hey! Plantain chips are we are twa hey. Flat ya twa ma. Hu body no flat. 3 cedi. Nam say me kwada na me ka say hu de me say fine na ma boy drink ti me de me fa 2 cedi or say 3 cedi. Plantain chips o. Traffic mu de na kra na ba wie me to. Na den kam ko to body akra chi ma wa san keye. Plantain chips. Just ye pen faswa ma then ye wi na ye de abesha ban hwe wache park ba wache otun we anim ha de ode cheye ko ha chu wache park kwabena hey emum Ghana pa de kwabena me nka wache ne price ni chiro me because 3 cedi massive get what you no me am person me ka na te say we de cheye to 4 more 3 cedis no e massive den enkwantre na round nyina ti say no te ba kwa 1 cedi nti imagine so wafumu odu na person odidi mu a ba kwa 1 cedi o 2 cedi 3 to what 5 cedi also what 5 cedi enkwantre mienu macaroni 1 cedi gari 1 cedi na first bank akoto wache a oh wache ne gari ne macaroni 3 cedi anya sa na e to no they say macaroni no yin Italia no ko agina 1 cedi Italia we are park no so asa to ama ope park price nti akure ko school na no so ni fie aduane nti wo de to wache wo kwan homa no 1 cent na 15 cedi sebeko na nyumre so adidi ayi je say we nya de be sha ban na oni masema o kan ma na ye mwanwa o si e levy ana me si adi so sa e levy fa wache ho ba se we maka na menti ase emrantie pa pocket here ti say ebio na o mu gira ho no se ni oba ha che say e levy ti wache nya price so crash ye nipa bi aya say Ghana a Christian country ma Christo sem no ye fa bata ye ni miedi mo ade a eye me yaye omo aya hye ne ma okonkum no se tomatoes na okoto a obehu say ekese fefe na egusoro we ko na asie ni na pacha bi su kra mpete kwa tete kam ni etade ye wo mo what di mi say na ka to sawa na to say yeah dey found pa one me see me community o dey anwa won say chon ma to be happen masa me yie na me say ma me nya fast me rock see me dey won say chon na pa bona da say cha me afi wa say the color ma to be happen ma di me so pa bona da say abi say ku ba anwa kura ne me wi na me to say me na tia uka me don kokora me say me dey won say na ye chon me say ye be ku ba boy eya semoni adwembone uwie po de shaban ye kasa ye pe ye ho anyantem dodo se obi wo ho a mi se meta twade wo mo a e bi a onyema na akola ukura kola ketwa me de hu mobro ne omukwa na ya ne di we dangerous omo ye dangerous me pes sawa pa na hese wa shade no wo lonka o se de me fese de si wo no so ho te na ohwiade na ase nyina ne ti na madamade na ya sase eno so ka ho ni tini nko eh o mani da wo ni tini nko na even no mo a restaurant fui so wa na so na nte nko na be oda nkase nko a kase me money din ba da na me ka kire no mama ye nyesa akoko na nkase nko a wo so oda
because right down the price. My adrenaline is problem. Adrenaline. Yeah, pentam. Enya aban bia. Aban. Yes, 7,000. Na me adrenaline ya papa. Wo da so park o kwa mfimfi. Eno no, ye. Ene ya chemo St. John's. Kwabrane, mumpa Ghana mumpa yenye serious. Me kwa mkase bibi na esie. Onu obi na edi nkomo next street. Anu wo gina. Ene ye gina ho. Abrantepa. Ene ye gina na chie. Chese ohunu sense of idea was packing chain obi nko. And other incoming ones say, but to me, this original bread. And what nkra. Na wanya careful ho anopa wan hwe wanu betia na nye nipa bia ye hihie wo program ye papa because oni die ti wo sa ti wanu pa na akọ kan wan hwe wunu ba bia wo kọ me hwe na me twa mu na mse mo enyi no de be sha aban obi e kan we wo de be sha yi levy nso na making cause wa change yi levy problem yenye serious ba. Okay, so we'll end on this one. Paragliding no eko kama na emu bi de e de ajo mo chichire o mo chichire we na ho preview ahafo no na de me pese afo be mo kwase ko e mo kwase e de o ye test trial test one trial o hu osere di na so pe bi ni o ye test na be test trial ni bia na me ma be tetu contest na bo dia na mo fi de pani na o e di afo e ba se ba sa de fe wiem se ya na mo se ya bibia so se mo ko se wiem di e ba hafo e be bibi show na mo da mo mba nyina mbako biasa ya fo hini tekre afri obia be ko na mo ko wi na mo ko wi na mo nana ma be ka ati oboko di me kai mo se ba uni akuko do ji se hu ni na wo ko enu ye be twa kwa enu bia fam na mo da ma wo be nanti afam wie pe ba ba me na na wadaruma ado be ma chia afwa enye bakitu da mo be so ma ha do pe e be ba pa sa tourist attraction e be ba na wadaruma mo be kire se mo ye na no mampa mo be fom akọ hwe na ese o de ba no mi na ba je se na mo bo mo de time chi na ye fa wiem se ya obi se ayi bese obi di bese obi ante hwe da since ya paragliding wa hwe be na mo ahi na sori e hu se kwabra ne na e ba fom na me no before all me betra we ni ko all me ko chu job na me baka ze unia me de mo show say rade o kuto ni me ba bo ko de edum o ba land no na de o mu bi e ma me ni pa na na asa we ya what a flight mu no enye na eyi mo kwabna de we am na si from pa asa me na me change ewurade na me he sensuo amuna ni so to pay wo se para me nko na enye na se camera ze for na but media be ye sa fly over motor car be na man for kokoro abudio na bo am pedi ba o man ni the next thing ye wo ni na wo ni wo busa ko be di ka kwa ba cheta hwe atata ba bia se ko ba se ya uni am so ye tna wi nhye kra ni o ma koyi mu no you have no idea ho de o ma check bp hwe amoda bp shoot ko ayi bp sorry kra se ko ju so kwa no skills ye de sorry de ye izo yeah, you make it to just after the Easter break, so yeah, but so soon ya feel pa ejiri se ozo afie pa baby obiano think Ghana, love Ghana and be patriotic. That's all ya chichiri Ghana enye miensa enye mienu e baako iti ye die ni ye ni nukrema ye ho na ye ntimnya adwumaden mu Ghana after this break. Hey, mami nchia yi Mr. Mankwa boche yeah jifanku yeah amenchia no ene ya yi engineer Nana Atwata yeah almost pa ya surprise brain birthday well very difficult to surprise MS Suban and your bank ye nya no feche na we o ye no de afa habasa by the end of the day by to mo buy no ya da mu nyina ase na wo sank ye ne big na so o ye obehu ade na enyefe ti omo ye surprise nso
mi shira mu papa ene shira na yi no ma enkrai so o mu nsusu sa na da bia atwa o mada pe ade power una na ja oboru dadi o kasa do o mu so kura egutwa wa ba da bia